大家平安，jauh-jauh tu soal kajam naman nama kajina na sulivat. Sakatu soal kajam naman auruta sopui na kai no semas imazai toa tau cikere ni matai. Imazai toa Shiva suratan, imazai toa Shiva karam patu curapuru katu arwa karam. Matai fu in 9章9到38节。Pai, baik di Yesu kemasizwa patudur. Sa patsun toa zwa wa alaya pinakati matai. Ana miradi itoa kaki kazeluan. Iwi ni Yesu kicurano tanwakem. Ayayin mano migatsaliti matai. Sa baika kicur tay Yesu ka tuma i taya matai ti Yesu kemakan. Manche za turuvu roki ka zelu katwa zwa pinaka raro pasarivan. Sa kiringul kati Yesu katwa zwa sarasarat ni maju. Manu ka pasuna marka parisaya caw-caw kivada nga tazwa sarasarat ni Yesu azwa no shinshi aku kiringul to azwa roki ka zelu katwa raro pasarivana caw-caw ayain. Karamanda ti Yesu to azwa kai ivu amaya tutsu na tariva ka caw-caw shikuda azwa rupu cemer amina azwa saituan mavana uri kiput semer azwa aku kinasalinga rupaura varung ini kamavana azwa sipatavanga nanamanga ayakai no cemas sawi kini menemu toki sinanmaya patarvan pai aku sini pancer ini ka ori kipakin toa nama paseet ya caw-caw mavana kipakin toa raro pasarivan ayam toa zwa mancer za semate Yesu sara-sara jeni Yohan sa kivada maya tutsu damen katwa barisai pasususu amen paraurau toa kakudana paravai au aku azwa ini ka parawaravai yasu sarasarat ayain. Tevarai ni Yesu marka ala noa pucekecekel no i taya maju anan azwa pucekecekel lau alai aki uri tarimuzau lakwa uri madalu nanga azwa adawa siarapan kemasi taya maju to azwa papucekecekel lau alai au to azwa ki paravai yanga taya maju nekano semapet-sapet toa kawawanan na makarilau toa supi-supi kawa aya toa azwa sini sapet ki kemuya toa azwa kawa au ki tameli aca-acanga kuya neka utanu semacaca toa tau sanvavai na vava budu pasatoa supi-supi tuvung alis no ayat azwain ki makuya azwa tuvung sa sverit azwa vava budu sa kaparak uta tuvung manasika tau sanvavain vava budu pitwa vawanen tuvung au ki ini ka sa makuda mamawa demedosa aya ti Yesu ka ivu anan taya maju ti Yesu manches masidi la wa alai kisapi-sapil i kakadihayam
sa sungaran i te ayau te Yesu sa a ivui uzai te opacai aku hala ka vavayang lakwa kelu sasu kijajasi ki maju ki mevalut ayain manu migasal ti Yesu sa kiciur te ya maju kiciur uta azwa sarat pai izwa za vavayana pusa ituan tua pujamu-jamu tapuru katudu sanga savi sema teriku te Yesu sa kijajas tua pakalavingan nua kawa ni maju ayatwa nuka kena kijaja sakamaya tua kawa ni maju pi kena mengwa ayaya api warung mano pariku ti Yesu sa pasung te ya maju sa ibu tisuna vavayam kana sarungau azwa su saruan ta semas mavana su sinika mapasling ayain pai mengwa isau nini azwa vavayam pai dimalong ti Yesu itu uma no azwa kicapi-capi i kakadihayam sa pasung to azwa ro pazaizai katwa rangiangangi nama upu-upu cau-cau ibu taya maju sau baiku aichua kedi-kedi ini ka na macai na taed aya mano sipa jajal jadi sipa jeli-jeli nganga nya maju ti Yesu ka pinasasa wanga azwa nama epu-epu seman cuma ti Yesu sa dari mai azwa kedi-kedi pai migasal saka pataraichu sepuringet anga toa i pasa zua ka vai ke ti Yesu kemasi zua patudur kita beri-beri taya maju mandusa mavusa ala-alai sa ibu pasi aca tisuna te beri-beri ni tabidi paurau wamen ayaya ka cuma ti Yesu sema taya maju mano kibadaan ni Yesu masaromong ta tua tu makayaken papengwa ta numon ayain sinsi masaroamen ayat ya maju pai kijajasan nanga ni Yesu maca nya maju sa ivui ulamuna mengwa masanu saran ayain mano masufu sanga tia maju au pasitan arawas ibu tia maju ni Yesu kipa polingavu mayangata pakalakalang tua ti manga ayain lakwa ka vai ke tia maju sitau sikit-sikira zwa patara Yesu pulinga-linga tua i pasa zwa ka vai-vai ke tia maju izwa za na kematsu semate Yesu tua zwa masidila alai ama emu kini cengan noa akuma ka viradin anga azwa akuma matikai anga cau-cau sa ibu nekanan no ta pinatsunan i Israel namanya tutsu ayaya lakwa azwa maraka barisaya cau-cau maya tutsu ibu piso renua tela vuru-vurungan to akuma mavana sivira-virat ni maju utua marka akuma ayaya pai vai-vai keti Yesu puringa-ringa to marka inalan kakuda-kudaran katwa kakedi-kedian sa turu-turu toa taalalan i kakadihayan sa tau cikir-cikir toa
na penakarwalawa akai apatara sipalawakan nua cemas sa papa nangwangwa tua saraparapay tua kana sa ituan anga pipenolatan kapatsun tua zwa turovo na maupu paurai tiamaju ayatwa maru iwanga nekano pa uji ana selalialiak seraparapai manasika ibu tua sara-sara jamaya tucu liawa kaki inumanan lakwa mavuke la azwa na aroka seng saka kiaungi azwa puuma ula semkau lutua marka sausawa uri ki inuman ya aichu kai noa semas sinwi chikima在tua马太福音的9章9节到38节督促大家们心里不打弯当天走向耶稣信心不是什么都不做而是愿意付出行动信心行动最大的仇敌就是疑惑和恐惧要克服恐惧必须仰望上帝话语的应许要克服疑惑必须相信上帝的话语并不落空孩子学步时应全然相信父母而不怕跌倒同样的我们迈出信心脚步时不必担心主的回应是 yes 或 no 雅各书1章6节说你们要凭着信心求不可有丝毫疑惑疑惑的人好像海中的波浪被风吹动翻腾不已当我们跨出信心的步伐走向耶稣时他早已知道如何回应我们了Sinaya tu suaka zaman-zaman走向耶稣 Sinaya pasamarau tianutin Sakatu suaka zaman-zaman sini pakini menutianutin当身边亲爱的人落入绝望的处境时我该如何鼓励他勇敢走向耶稣祈求他的医治和释放 Sinaya pasamarau tu suaka zaman-zaman ada kini我们要默想在小心里把什么了？萨卡拉吉娜娜，把恩呢？萨卡达kiparangan tua mana ta kasusuan tua ta cemas kena pas什么了？萨卡盖努力。亲爱的主，每逢困难，我总是会对信仰产生怀疑，在苦难中失去信心，只想寻求人的帮助，而没有寻求你。但是你的爱总是不离不弃，感谢你的恩典和怜悯，也求你保守患难中的弟兄姐妹，勇敢来寻求你，信靠你，奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tuswa ka jaman-jaman nama ka tinanam seselanga sumupu akilaroi tamana kaino atseman latinana paene satam pasusuin ayakana pasamarau saka latinana suliva tuswa ta tinadavan 大家平安